Kani gadega pati CCTV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kamaudan District Presbyterian Higher Secondary School, Lauba, kabahap apo Mawson Ram constituency. Kalayo banrakhe yak jingdap nyop sansnam kanthi jongani ka school. Hak jingya dan ti jongka ban pun priang yak jingnang jing start hakani ka than. Yakani jing rakhe yo new maumer ubah nyop san jongani ka school. La perlong hannen kasngi ka artrek mentau bna jemang. Hakabau MP ka Shillong parliamentary seat. Uba Vincent H. Pala ulalong kumukongsan. Kiway pat kiri pokmat ki baladan lang hakani ke JRK ki kentom. Yau MLA ke Mawson Ram constituency uba Hima M. Shangpliang nang tau principal secretary jong sarkar badai pej yakatnat pulih putih uba Donald P. Walang bat kiway. Lapanya yak jelang hakani ke sengi do Reverend P. Nyota bat lapan sengau yak kana lingkot halor ke jingya lenti jong ke skol do principal uba Manson Nyota. Bat lapan song shed bat pasong kon yakani ke jelang de jing ruai bag jing shat da kiken hon jong kena jong ke skol. Khadu kom kadak bala play yakani ke jerake hakani ke sengi lakan tiu kalama jong skol bat penheru iki balun bat penbuat pat sada ka jing ot yo kek jong ke lingko snam. Ngadap dan kasih sokmen ban pena ba ka jing pukre jing dam new kosan snam jong kan ke skol la play menta ka sengi. Belum dan berkat berkat. Persen lagi jengim jongi ni lot hakaba ipule. Lagi lek bahai ke school, nilai bahai ke college, baru serta ke jengim jongi ni suk ni sai. Nak kerpa di gini ki heperet ki balik school hamni. Kita men kemau lah tapi lek bahai school, lebih simpentah kinu pentah sports. Lebih simpentah kinu jengim lakai ki paper. Kahikai ini. Kumno ngin buram ki ain kiro namar ba kono ka games ka dom ki ain kiro ka hikai ni ban buram ki ain kiro ka hikai ni ban buram iwe ka jing ban jom ki khna na kaleng jom ka ne ka thanya ni ka school ka hikai ro ni ban tip ya ka akor ku buram ya ka reti ku dustur jom kiwai pat ki prolog bat kiwai pat ki jaka bat kiwai ki jaitrio. Kecing hikai biniyo na school kandai kecing hikai bangin hap penek sa bat kandai assets bat kandai itiar namta kalawai kejongi. Hakane kecuk ke pemerintah ngalai ngadon kun saumut ngapa school syado London nongkong ngaso serong ngapa school se London mentah suki ngalak pekat dengan nanawan kun hayin ya keren beda kefareng. Ikon juga baca kosak sundon kebet ke keren. Di keren badi mei jengi yong piwat keren tang keren rom nang lah. Ngapai we po musuri ke school jonggi J. Tobat nomor hikai dawan dua ro la dua no dekat jeng dua Hindu J. Da keren tang sekinten dekat kasih la keren beda ke Hindi. Haden nga realize ngaso tu ba kamde ke jing bakla jong ikon kade ke jing bakla jong ni ke jing mo janga kang ba ke jing pa school jong pi hamne hanong kendong ka juk ke pemerintah la kan internet ke bayo Shillong hiyo hamne la ke jing hikai ke hiyo Shillong ne hakeleng ke pertai niyo hamne teng ke kampa menen ngadangwan siapa ke silver jong bili jong ke school kyong ba ukna bapas nang te nanong kansa kyong sajan nang klaus ite
uyo one of the top 20 uyo bakat the school finisha nang kendong yang ni di donbot kat kini jadi internet ke building internet ke jaka dia ban lek ha dia ban record man system mut nanong kendong ru mentai facilities bayo anong kendong na try ba di balang fitness ni kata kesorkar di mentai ting kadap ram hakiniam beper kamtam ki Katolik ki Presbyterian lada kimdon kiniam ladang don kiniam ngatrai ke Meghalaya jungi kan long kumno hakum kene kasni hakum kene ke por bungi pukre ni penpau ke sisiongo ya ki longshwa manswa jungi ki bala pelong ni kene garis kasih jantia hat kumba kolong kumta nomar ka jing tristom jong kiniam kamtam ke balang Presbyterian kubla seng to singi nang keline pastores majau ngongkat no lagi school yang palat nambaklah ya kan news pak lagi school presiden kita lakum no kita ndru ne nyu tli ke college bat kum ta ta te kajing le bha jong kaniam ya ke society kajing tre sitom kham tam ne kaliang jong ki pastor ba ki teman besan na kumta kari khasi jentia kamanga hi ting ting apakhat kajing IT jong ki hakulu kurkom ban pen start ban pen bha ya ki school ngai ting ting amla mundur ting ting yela de ngasyong ba ngilong useless haba perkhat haba page ki jing fresh tom jong ki te kini ke jing ke jong ki ba hakani ki chisnam pi opor kerpan ki nong peniat ba hikai ki kena ba kabal adab ke history ki de ban tip andre barabor ni de ban kemau ba ka future ka de ban khamha banyi ka bamchwa banyi ka pas kaloi ka de ban khamha barabor banyi ka menor kijing hikai bunyi yoh ke cuk benta ngalai barabor benta ku bandong ni MLA haki internet ki Facebook ki WhatsApp benta menin ki daong ni kena long outdated penelih keling-keling benta la don lagi artificial intelligence menikening idang ateni ki conference hagano korkom hagawai keski ke artificial intelligence kan control ya ki society hagano korkom ki robot ki ban control ya ke business ya ke management hagano korkom bagi ong ke internet of things kan control ya ke society example kumapo Estonia mentag lapas ya ke ain bala de pisna yo robot untuk robot udon ko hok ban in yang the right to live lara pi pra penjot itu robot udon ko hok ban siuklian ban nong ban peniak yo bro hadu kata lapas mut ke partai kala advance na kapor se kapor ni nakalian jong ki nom nikmat MLA ni MP dan ki officer nilong ki bakloi bani trelang batpi na kapor se kapor handrai ke ji trelang jongi kalau tangsi nong na tangsi 0.1% na ke ji tre kam ke ji tre sitom jompi lakataro ni kloi bani arab ngawan khanang ni akwa bani I di ki jongki khmat ke ke ji dong kam jong baskul ke kaba nakalang jongi nila ban yarap